Abon bek pindang niki semeton. Jan sajan. Iring sareng-sareng hariane. Siapin pengorengan, tambahin lengis terus cekleka kompor nih. Mangkin goreng dubun bek nih semeton. Cemplunga sami bek nih semeton. Terus aduk-aduk-aduk, sampunan bas keringnya semeton. Nah, mangkin tinggal ditiriskan. Nah, lanjut mangkin niki bis-bis dumun semeton. Usahakan bis-bisnya kecil-kecil nggih semeton. Pang bagus nyanan kering nih. Nah, ini kita main bumbu genep nih semeton. Pulang basa secukupnya nggih semeton. Terus aduk-aduk, bejek-bejek, pang bener-bener bercampur basani. Nah, makin lanjut tinggal dimasak semeton. Buin siapin pengorengan, tambahin lengis abadi, cekleka kompore, pulang bekne, tambahin lemo, aduk-aduk-aduk, terus aduk-aduk nggih semeton, pangkati kering. Nah, tambahin gula pasir abadi nggih semeton, pangnya masa manis. Nah, terus aduk-aduk nggih semeton, pangkati bener-bener kering. Yang niki agak lama ngaduknya nggih. Lanjut tambahin buah jak tabio semeton, terus aduk-aduk-aduk, pangkati tercampur merata nggih aboni. Nah, niki sampun kering, mungkin coba icip dumun. Icip dumun semeton. Ampun pas sekali niki. Nah, sampun peragat niki semeton. Mungkin tinggal dihidangkan. Jangan gratis semeton. Yang ngiring mah jangan dumun. Jangan saja boni ge, anget bun. Ge je, lebihin nyema je. Nak kari liu enten. Nih je, timpalin jukut gondo. Misi jukut gondo bini pas saja ge. Jukut gondo misi jagung sisir nih ge. Ge je, durus je, liunang nyema je. Nana ge, ini bidoin kuah mau nasi ini. Nih, jangan saja nih boni ge. Mana baru tangan sih? Tangan nih. Sengaja. Aduh munci. Saja. Sap. Buge. Jangan dumun semeton. Nih, makin majengan dumun semeton niki menten. Apa nanti kek? Ini Abon pindang. Abon pindang niki wastan ton sareng. Ikut gondo misi. Jagung udah aduh. Jangan saja. Meriah kita pi emak. Nasi hangat ben. Pas aja nih ya, pasti sedot deh. Awalnya si seduk pasti jangan semeton. Enggak nih kayak enggak cita ngajang makin sebentar. Dan sedot nih. Meton dulu sana dorong majengan dumun ge. Istirahat dumun, laut dumun, sini kari makaryo. Ampun jam waktu makan majengan dumun. Sampunan. Pakso tubuh makaryo. Tetap harus majeng ya. Kangen nih, sederhana nih, tapi luar biasa nih semeton. Iya telah nih ge, ajib bin apa nah? Telah nih kita nih, buah nih jangan saja, ini bin. Ini jangan notis semeton, nih tobi jangan saja nih semeton. Tes nih semeton. Lah kan nih abon nih. Aja enggak ditakilan ada sudah kena awet iki. Pasti ge. Ajak kabeh aja. Lah semeton. Ampun semeton doyang dumun nih. Kirang aku ampun ayang niki. Sukses semua.